استغفرullah. Dalgar میانو عزیزو توئی یسی بے حیائی بدکرداری یہ چھ جنم لگان دل یک انسان بے حیا برام یتکال حیا چھ کویم یتکال استغفرullah. Dalgar میانو عزیزو توئی یسی بے حیائی بدکرداری یہ چھ جنم لگان دل یک انسان بے حیا برام یتکال حیا چھ کویم یتکال چھ عصمت قائم یتکال چھ عزت قائم یتکال چھ ایمان قائم مگر یہ یک انسان بے حیا بیو وہ ہکمی دعویٰ کرت میں مومن ہوں ہی کی مومن سو شعار امس گھن تم سارے لنج آسن حاصل یہ گھس تمام لنجن پر قائم تو دائم آسن یہ اسلام کے لنج قرار دیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میانا عزیزو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یم ساتن قرآن کر حکم سورہ نور آیت نمبر 11 اندر فرمائیں ربن وہ حکم کر اے مسلمان خاتون اے مومن خاتون توئی کرو پنن زینت والی مازاش یس پنن سین شو یس پنن مس شو اور یس مات مز مازاش یا پی زیب و زینت چھ دیوان دور چھ لاگن یا کات زیب و زینت چھ دیوان یم چیز تو چھپایو پردستن تھایو فرماون یل آیت نازل گئی مبارک تمن خاتون مسلمان خاتون بیان چکرن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یم مدین چ خاتون آس یم مومن خاتون آس فرمان تم لاج پن چادر ژٹنی اون چ چادر آس تمے ژچک تت بنوک اخس یم سی تمو پنن کلت پنن سین چھپو آج خاتون فخر کران یت کت پر کہ تون سین چھا یلائی آج فخر کران پنس پانس مسلمان خاتون ونن واجن کہ تم سن ماشا یلائی ام نشن چھا وپر مرد ہند مستور شن لطف اندوز سپدان فخر چھ محسوس کران اور فخر چھ محسوس کران کہ شاہ بشیر نو پلو نو پھرن جس بدمن تعزیت وانن پر لگت یم سیدن باقی وپر مر لطف اندوز سپدان چھ خوش سپدان کہ بچس پوری ڈسکو پارٹی اندر ڈانس کران وپر مرد چھا میں واہ واہ کران تم چھا خوش گسان تینس ڈانس کرنس پہ اور یہ ام سور چھ واتان ام چھ پنس خاندارس نزدیک گسن ام سات چھ صورتس اندر گسان یا صورتس اندر خاندار امس کن ہیکان چھ وچھت یہ کہ زن حکم اس قرآن ژاک پنن اتھن ماز ژٕ دِ پننس پانس زیب و زینت تاکہ چون خاندار سب خوش مگر خاندارن روکن ام سات گسن تم سات گسن آو پلون مز بلکہ دپوس یمن پنن لنگویج اندر کہ اگر دانس تل پھرن لگت تت دہ لوگمت تت ہائی کھچمت تمے پلو لگت گھس پنس خاندارس برکن یم یہ خاندار یسان امس برکن گھن مگر یم سات خاتون مسلمان خاتون یم سات امس نبر نیرن ام سات ہر زیب و زینت پنس پانس دیوان مقصد کیا مقصد فرماون رسول کریم صلی اللہ علیہ فرماون امس خاتون دیتن تے جواب یا نہ دیتن مگر جواب چلون محمد رسول اللہ اے سانی کافی نبی امس خاتون کردار مطلب کیا فرمان یہ خاتون چھا نیک کن بعد دبن تس کیا ون نیک کچھ چیزا چھوٹی مسئلہ نظر گژھان بلکہ یم پہ یہ پلو یم نیت نام کہ پلو یہ تات پارٹی اندر یت مز گاو محرم آسان یم پہ یہ نیت یوز کر امس پہ لعنت برسان پتہ تو گسی کف لعنت سے گزبز گز گرفتار مگر انما الاعمال بالنیات اعمال ہنکار مدار چھو نیتن لکل مما نوا ہر کانش انسان چھٹی میلان یہ مشتم نیت کرمچا حتیٰ کہ یوتا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف روایت فرمو اگر آخ انسان
ہجرت کہ امساس چاہت کوئی نکاح کرنا توے چاہی پنن جائے تو بیئی جائے گا ہمیں مجھے تین اعلان مگر ہجرت و ثواب چھن میلا حتیٰ کہ یہ پر علماء اکرام فرماون یمن حدیث ان شرح استاد دپناک اگر پن خاندار پنہ خاندار نزدیک گو اگر خاندار پنہ خاندار نزدیک گو یعنی یمن دون درمیان